مرحبا جورا قلي بجدار وقهداري مني هجا ودلال جارك ديجي برنامج قرتكا تندرستية دا الهمبر وما أجورت بيجن بخير وخشي بآرامي بآشتي سلامتي بمني إن شاء الله ونشو بخوازن أما ونشو بخوازن خودي بديوا بريا حموتش تيجي خويت على تندرستيا وجدستيا ودار نخي ويدار نجا دمجارة تندرستية دا إيرو أزيل سردل حبكي خبر بدم دل parça goşta dibin çiçka insani çapeda pçartil haya. Heger ev parça goşt baş bi, dürüst bi, vücuda insan hamu başa, vücuda insan sağlama dürüsta. Ev parça goşt ku navevi dila bıkasi sevekeya yani seve mazıncı hana neticede maznatiye ve qasi hekkeya. Hekkeya. Go kharabu her çeşit kharat bi. Maddi manevi. Go eş lüy peyda bun tamamı bedena insan peyda bi. Go ev tendürüstiya wî dilî wî parçe goş tamam bi tamamı vücuda insan de Paris'i. De Paris'i. Yani hişmendi buya, fehmkirin buya, hamuç buy diliya. Ev dili go maznatiya wîna bıqasi hêkeya dibin singa insan çapê çartil hadaya ji deryayê dinyayê hemûçka jî mestıra. Ji deryayê dinyayê hemûçka mestıra. Ji ber vê hawê ez ji we re dibêjim gelek ama gelekî ha ji dilê xwe hebin. Pêşî ji nexweşiyê manewî biparêzin. Çi ne bi nexweşiyê manewî? Dijminatiya, tematiya, zikreşîtiya, hesûdiya evana ev tiştê halo dijminatî vî dilî zû xerat dikî. Tendürüstiya dil xerat dikî. Ji dil re tendürüstiyê nahêlî. Ji ber vê hawê pêşî fikr û ramanê xwe ji necaseta merovantiyê paqij bikin. Dil û hinavê xwe bi muhibbeta îlahî paqij bikin. Bi pêkanîna emrê Xwedê pak bikin. Pakkirina manewî bi naskirina Xwedê ye. Pakkirina dilê bi manewî naskirina Xwedê ye. Ama pakkirina wî bi dermana çi ya? Wextê dil biêşî yaxud kutkutk dilê hina wilo lê dixî, kutkut dikî. Dila bitin hereketekê dikin dilê wa lê dixî. Di derencare derdikevin dilê wa lê dixî. Hebikî dimeşin dibî kutkuta dilê wan na. Dengekî yani gotine got heman el hesabê wî dibihîzî dilê wî kutkutê dikî. Ji bonî vê na derman çi ye? Dermanê êşa dil û kutkuta dil. Bi kurmancî dila, bi tirkî û bi erebî qelba. Qelb bi erebî asas. Ama Türk jî dibên Tirkî jî dibên qelb. Bes Kurdiya wê dil e. Dil. Vê ca ji bonî nexweşiya dil ez ê çend dermana ji we re bibêjim. Wextê hûn va dermana pêk bêhnin bi izna Xwedê wê dilê we rahet bî hûnê huzûra madî manewî bînin û wextê dilê we rahet bû wê bedena we mayî jî tev rahet bî. Vê ca çina yani nexweşiya wê najîkê bi giranî şî çê dibî ji vexwarina tiştê ne li rê çê dibî, hişbirinê
جقولا قولا دجمني دلا راي قلتنا دل تختميني ودلجي برينتكي قولا نفخو سو بينج نخوشيا دبدنا إنساني دا تشيتكي يك دبي زماني جوناغاكي زماني وينا بجا نزمان بخوا رايزمي بقرن هور بكن بكلينن ناف مقدار كاف دا وبشي جوا كلان هنجفني بردنا سري بشرا جو باش كلان حتى ولو بهرجي وهنجفجي بردا سري زوابكن سيروجا سر هفدو فخون آفاوينا بله وني زمان زواكن اما آفاوينا فخون او آفا جوا كلان ديا باشي وني زمان جي بخون سيروجا وني سر هفدو في تشتيكن بزنا خده وني رحت بن تشتيكا ونعميني افيك جارنا جيجي دلي إنسان ولو تيشي إنسان ولو تخوتيني دار جوايا جو تشتكي دلتي جران سر مليوي هيا آيات عليك قال كيشي أفا وكا جو خانيك السر مليويا بلي وكا جو خانيك السر جويرة لازمة هناك رصاص بتلقي من قرشون چار كفچي مستقي چار كفچي جي جياي شكر چار كفچي جي رصاصة حلاندي بله و قداحك هنقف تابلي هفدو بكن ناف هفدو دا بكالين حتى ببي وكا قيري وكا ولو معجونة وني تشبكن بشرا وني صبال خوريني و إيفارا قون رازان وني كفتشيكي بخون وني ميزنين قواوي أو قرانية للسروة قون حز دكن ون تخمين دكن أو قراني سروة شوية لو راق البيوا اديوي السفك بي بله جغاني ويناجي كي درمانا كدي ادل وقت ادل بيشي ون خود بن باري جراندا بهلن و كت هبي يعني دليو كت بكي ونيفي بكن هناك بيبار كيميونارش آفني برنا سري و هنجفني برنا سري هنجفي حلاندي وتابلي هفدو بكن والخوريني فخون وني ميزين قواوي دلي وسفك بويا او كتكوجيج دلي وتشويا جغيني ويناجي جبوني كتكا دلي ويدي هاو كتكتي بكي وني تشبكن وني فيبكن خوارني جران وني بتركين وقت مثلا بيجن خوارني يا بدو goşti دوير goşti بس وكا كتلكا مثلا خوارني ولو جران وني بتركين وني تشبكن بزري بيفازي و آوا كيرازي وهناك سركا ناف هفدودا وني كلينن والخوريني حتى رجع سر هفدوني فخون وني ميزنقاوني ويجي نخوشيا دل ونخلاص بونا جغيني ويجي كي درمان كي ديج زجور بيجم
شیرێ چێلەکە دێنە سەرێگر بەرە باش بکەلی گۆکەلی ونێ سەرێگردەینن حتا سار ببی گۆ سار بوو ئەدە چای ناوێوێ بە عەرەبی شەجەرەت مەیرەمە ئەدە چای یا چیا یا گۆژبەر خۆڤەشین تێ ئەدە چای ونێ تەڤلی بکن سێ ڕۆژە سەر هەفتوو ونێ ڤەخون ونێ ژوێ علەتا دل خەلاس بن ji xênî wê najî guhdarên hêja ji bo rihetiya dil hinek hermel û reşreşk nav hevlû de qenc bikutin û şeklê spî jî tevlî bikin û bixwin û nê menfaeteke mezin jê bibînin. Ji xênî wê najîkê guhdarên hêja hermel heft roja nava vê de bihêlin û paşî siba li xwînî vexwin wê dilê we rihet bî. Vece carna jê jî kê hinek kulu hema dilê wan melûl a di meraqa dinyayê de ne dibe gelo kawê çilo bî çawa bî hema wilo dilê we îtarî ya wilo meyzena we bel dinyayê ve reş a nexweş a zanî wilo yanî wilo bêmecdin yani dilê wana bi halê wan nexweş a nego yanî tiştekî wanî ne her tiştê we heye ema dilê wana bi jiyana wan nexweş e dilê we bi mala wan nexweş e pîreka wan nexweş e bi zarokê wan nexweş e wilo dilê wana ji dinyayê yani mehzûn in hezîn in. Çara vê çi ye? Çara vê jî ev a dilê beran e beran dilê beran xweşik hûr kin hûn karin bikelên jî hûn karin biqelên jî hûn karin bibirêjin jî dilê beran e bixwin ew hizn û şîn û xem û ewa dilê we de wê rabî ev hikmeta jî di dilê berana de heye yanî beran bigurênin dilê wê bixwin ji dilê we re gelekî menfaet heye. Belê bi xêr û xweşî bimênin bi dilekî xweş û bi dilekî durust bimênin bi dilekî tendurustî bimênin înşellah. Ez we teva maç dikim bi xêra xwe hem li YouTubeê jî hûn karin guhdarî bikin û li beyan botû jî kê pêlê bikin yanî bernamê min vidiyê min biecibên bi xêra xwe. Heydê bi xatirê we ez çavê we teva maç dikim.